Anggun buhangu tapahambor beri la lod iyana la dalung buhang ranya parumu ya napulong namiri. Napulong namiri la lod iyana. Rukuna ambu katiku watu. Bieling la narukuda papahurung. Kawudu pitu dalar patu kampul patu lupa landalar 50 tailu. Napapatandanda yedu yakanan dalar 50 hau pawana. Lalu mbana katiku watu kainyini angu diebi dan lalu tanggur kainyini lapatundunya di ala. Nikawanganya nakahilu napulu na i ala. Hama maminjada boku la mangilu. Dahil lawa manunya nangahona di ala. Ang buhanggo latami miriyehu karito. Lambuku kamu su hilu Indonesia. Nakatiku watu muna. Yeduya na mambuhang pakikunya ngaraya na papatanda wikina. Na ang dapat tahu kaliwana tahu katiku watu. Ya kana tahu psikologi na katiku watu nuna nahuri na atu tahu namande ihu papahilunya na pambada apa na tahu nama katiku watu na pamandunya na apa na ndena jadi ya apa pahilunya ndeni mo hatu tahu na mambisa papata ya garaya na pambada apa na Ninyay Johnson na bobar ya na pulong, tau katiku watu may ano. Then na rungo aya na nga humatua. Lupang lama lamiri, nakikunya imiri na mapaaw niya. Ladaluhanggan na niya na mambuoto. Lupa na hidu, hinatama, la umahidu tau na makatua ba, 7 bulan na. Panamanang ka, lupa natarima, dangu tutur hanggang lay miri. Na mapaaw niya, lumang ka na bobar ya na pulong la Asia ang la Indonesia. Ang buhanggo, dataw ya hundi kaliwanan dyan. Tau katiku watu. Istepanusu na panahon dyan darato ako. Damakatiku watu. Nyuda, dapitan jada kahilu na. Hidan dada ruang yana pulong nama padeni. Nyuda, dapamandun jada ia tidak. Dangun dada buang apa terima yang miri. Nama badan mieti, duma dan nyuda. Ang buang gula tami miri yang kalito. Kamala nyuta. Kalangan na nyuta. Kapamandunya na pangukunda. Ndeta ruang wa aya na ngahu matua na mampuhang pakapipita. Yakata no na huri. Pahadukan ranya ka na ngahu matua na makapipita. Ndo makata palaku ya na mahamu. Angumbui pamaraung ranya wandabana na mahamu. Wieling laluri na nyuta. Ia batanan ang buhang ambu takatiku watu hanggang lay miri. Amin. Mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450
305 2990, 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.